umujura akarundura ashikuje umuntu telefone ahita avuduka ngaramucitse none yiroshye mu mwobo ahita yuma itapfa mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Umugabo apfa nyuma gushikuza telefone umuturage maze agata simukira mu kucyo metero 10 agahita yuma agahita apfa mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Habereye inkuru idasanzwe aho umugabo ukekwaho gushikuza umuturage telefone yaguye mu kucyo metero 10 mu gihe arimo kurwana no guhunga ahita asiga ubuzima ku kanya. Iri ngibi byabaye kuwa kane tariki 16 Nyakanga 2026 bikaba byabereye mu kagari ka Karuruma ahazwi no mu kucyo wa Rwananiyembwa. Amakuru ibanza agaragaza yuko nyakwigendera yitwa Gakizimana Bosco akaba yaratuye muri kano gace yibemiye telefone nkuko abaturage babibonye babitangaje. Uyu mugabo ngo ashukuje telefone umugenzi mu buryo butunguranye maze ahita ashaka gucika mu gihe arimo kwatanya hunga ngo ahisemo gusimbuka mu mukoki wa Rwananiyembwa ubwo arwana no gucika abantu kugira ngo batamufata. Ako kanya kimara kwiruhamo bagiye kure basanga umugabo yamaje gupfa. Amakuru avuga yuko mukoki ufite ubujya kuzima bwa metero zigera ku 10 ari we yaguyemo akagiramo hasi rwose agatasiga ubuzima. Abaturage bavuga yuko ibyabaye byabatunguye kuko mu kanya gato nyuma gushikuza telefone ako kanya umugabo yisapfa. Nyuma y'impanuka rero abaturage bahise batabaza inzego z'umutekano kugira ngo zitabare. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Weraris yemeje amakuru kari impamo yagize ati ibyo kuko nibyo amakuru twamenye nuko ari umujura Twakizimana Bosco warushikuje umuturage telefone ye ahatubwa mu wa metero 10 itapfa. Polisi yavuze yuko yasigiraho byabereye kugira ngo ikusanye amakuru ajyanye n'icyo kibazo ndetse ikore perereza n'ibindi bikenewe. Nyuma y'isuzuma ry'ibanze umurambo nyakwigendera wese utwarwa y'imodoka yabugenewe bawujyana mu burukiro kugira ngo akurwe ibindi bikorwa bisanzwe bikorwa mu bihe nk'ibi ngibi. Kugeza ubu ngubu nta makuru aratangazwa ku bijyanye n'iyo telefone yarashikuje cyangwa se niba asubijwe nyirayo. Nta makuru kandi aratangazwa niba hari abandi bantu bari kumwe na nyakwigendera muri kino gikorwa. Iri ngibi byabaye mu gihe kandi inzego z'umutekano zikomeje gukangurira abaturage kwirinda ibyaha birimo ubujura bushukuza abaturage byabo mu muhanda ziburira ko akenshi bishobora gushyira ubuzima bw'ababukora mu kaga cyangwa se ubw'abandi mu kaga. Polisi kandi ikomeje gusaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe igihe abonye abantu bakekwaho ibikorwa by'ubujura cyangwa se n'ibindi byaha ibyo ari byo byose kugira ngo bikumirwe hakiri kare ntarirarenga. Urupfu rwa Kizimana Bosco rusize ari isomo ku ngaruka zishobora guterwa no kwishora mu bikorwa binyuranyije n'amategeko aho guhunga nyuma yo gushikuza telefone byarangiye hasize ubuzima agahomba ubuzima bwe ndetse n'abandi bamukundaga. Ngaye ngo kurebye uyu mujura Kizimana Bosco urumva rwose ko ashikuje umuntu telefone maze ubundi agateruka nkazinga aramucitse agata yinaga muri mukoki wa Rwananiyembwa maze ubundi akikubita mu hasi agahita apfa. Nyuma yo gupfa polisi yasiza maze itikore perereza n'umurambo we bahita bawujyana. Ngaye nguko rero ingi kabyabereye mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nko mu Gatsata. Nkusaba gukora subscribe nimba rugamirize kuri iyi chaîne. Jye nacyari mwe Nyabare Obed nange n'isoko y'amakuru uteza amatwi.